Welcome, Madin. I want room. Angisho wasengisebenza sefanele lokhu nithi sengaphile nithi imali zenu angifuni lonto le mina ngikweleta imali ngiyakhumbula la athi waze shayisela angifuni nomuntu othi ngiyamkweleta thank you please thank you so much ciao thank you mangikweleta usheshusho ba angifuni mazange isitezi yabona simbona ngombala ababengangipanga nje bayisola abangipha baba rich man ngoba ngikhokha ngo2 rand ngo5 rand ngiyamkhumbula nowanginika isihlanu owanginika isihlanu ukuyisihlanu angidali bawubona wangisiza ngo2 rand sengiyasebenza sengiyakhokha ume khona othi yena uyakhumbule ngipha nomisihlanu angangisiza kakhulu ngenzela ukuthi mase ngathi isipezi ngingashothi kakhulu ngizothi nje ngabonga sengidlule ngilive ngabonga ngabonga bonke yaliyesabona sohlebele ngapha sengibona ngombala wenkosi ongavumanga sibe impango yengonyama ebefuna ukuqeda ngathi endleleni ngoba esandleni sakho kunamandla kunegunya lokwenza konke mkhono kaSomandla